wir haben einige oder eine Übung in dem Arbeitsbuch gemacht. Diese Übung war mit dem Fragewort woher, und heute gehen wir weiter mit anderen Übungen, die auch im Arbeitsbuch stehen. Danach machen wir eine Gesprächsübung, wo wir jemanden überzeugen sollen. Und danach, wenn wir Zeit haben, und ich hoffe, dass wir genug Zeit haben, lernen wir die neuen Wörter aus der neuen Lektion. Aber Schritt für Schritt beginnen wir mit den Übungen im Arbeitsbuch. Diese Übungen sind auf der Seite 55. Da sind Übung 5 und 6. Die erste Übung, wo oder wohin, ergänzen Sie bei, in oder zu und den Artikel wo nötig. Wir haben auf der letzten Stunde gesagt, dass wir, wenn wir bei den Personen und Aktivitäten benutzen, und zu können wir auch zu Personen benutzen, und auch zu benutzen wir wieder für Aktivitäten. Nur in benutzen wir für Ort. Es ist auch wichtig, dass wo Dativ braucht und wohin Akkusativ braucht. Wenn wir das Fragewort wo benutzen, dann haben wir keine Bewegung. Und wenn wir das Fragewort wohin benutzen, dann haben wir Bewegung von einem zu anderem Punkt. Den ersten Satz ist Petra isst und zweiter Satz Petra geht. Dragana, was bedeutet das? Wann oder für welche Frage oder für welchen Satz benutzen wir wo und für welchen Satz benutzen wir wohin? Wo ist Petra? Das ist die erste Kolonne. Und wohin Petra gehen? Wohin Geht? Petra? Geht? Das sind die zweiten Sätze. Da, zweite Kolonne. Ja. Ja. Super. Petra ist plus Dativ und wo. Petra geht wohin plus Akkusativ. A und C sind als Beispiele gegeben. Petra ist bei ihrer Freundin. Мирела, зошто е by предлогот кој што се користи во оваа реченица? Бидејќи реченицата е во акузатив? Да, меѓутоа зошто by? Акузатив? Бидејќи ист преминува во бај, бидејќи е во... Зашто се работи во реченицата? Во прво лице За личност. За личност. Така, за личност. Да. Freundin е личност. Како ќе ја дополниме под Б реченицата, Мирела? Петра Джогин. Со цу? Не, цу е во акузатив. Ај сега вака само накратко, еве сум тука. Пак уште еднаш еве оваа табела.
Вели Orte, Aktivitäten и Personen. Рековме минатиот пат, кај Orte, кај во, тука сме. Orte беше im Kino, Aktivitäten beim Sport и Personen beim Arzt. Значи, што ќе употребиме во оваа реченица? Beim. Beim. А од што е кратенка beim? Од by. Од by плюс кој определен член? Ihr. Dem. Dem. By плюс dem го прават beim. Beim. By плюс dem. На англиски беше секако. Тоа е исто што и beim. Данке Мирела. Христина. Bitte. Зошто е Петра ist im Konferenzraum? Зошто е им? Христина. In конференц. Пак се враќам тук. Orte, кај во, им кино, им кафе. Зошто? Затоа што во Orte. Зошто е место? Место, да. Место. Како ќе го дополниме де? Де. Петра ist ins Schwimmbad. Бидејќи е во датив. Ова Петра гехте го одговарам? Не. Петра ist, бидејќи реченицата е во датив, што ќе дополниме? Нема да биде ins, туку ќе биде? In. Исто како и кај конференцраум. Бидејќи швимбад е место, ќе биде им швимбад. Од што е кратенка им? Од in. In плюс? Dem. Така. In плюс dem прават им. Следната реченица, Тања, под е. Ќе биде ist bei einer Veranstaltung. Точно е. Зошто е by? Зашто е јавно место или Ако според табелава треба да распоредиме дали е Ort, Aktivität или Person, што ќе биде Veranstaltung? па активитет ќе биде. Aktivität, така е. А зошто einer? Зашто е женски род, датив. Така е, die Veranstaltung, во датив der Veranstaltung. Ќе дојде by einer Einer, Veranstaltung. така е, by einer Veranstaltung. Драгана, F. Petra ist beim Arzt. Зошто beim Arzt? Затоа што
Arzt ist Person Така und Maskulinum. Така е. Затоа е by them, ама кратенката е само beim. Richtig, danke. Mirela, geh bitte. Ja, Petra ist beim einer Lokal. Прво, што е локал? Од овие три во табелата, што е локал? Орт, активитет или персон? Ort. Орт. Ако е орт, користиме што? Исто како кај конференцраум и исто како кај швимбад. In. In. In е предлогот, а кај ein што ќе дополниме? Која наставка, бидејќи ein е неопределен член? Einer. Локал е од среден род. Именка од среден род. Einen. Einem. Ако деа во датив преминува во dem, ein во датив ќе премине во einem. Petra ist in einem Lokal. Ова беа речениците кои што изразуваа мирување. Сега од десната страна имаме реченици со кои што изразуваме движење, бидејќи го имаме глаголот gehen. Сега пак, пред да ја направиме вежбата. Еве ја табелата. Сега сме кај во hin. Значи за орте сме го користеле ins кино, ins кафе. За активитетен сме го користеле zum Sport и zum Essen. Истото сме го користели и за персонен. Различно кај персонен е само кога се обраќаме лично на некоја личност, односно директно со лично име, тогаш не можеме да користиме определен член, па го користиме само предлогот zu. Затоа тука што стои zu Јана. Ајде, Христина. Првата под А реченицата Петра geht. Petra geht zu ihrer Freundin. Така е, zu ihrer Freundin. Супер. Со тоа што, ајде уште едно, прашањето кое што го поставуваме е во hin, заради глаголот gehen. Меѓутоа користиме датив, затоа што имаме предлог zu. Zu бара датив. И затоа ќе биде zu ihrer Freundin. Следната реченица, Тања. Petra geht zum Joggen. Richtig, Petra geht zum Joggen. Во овој случај zum, затоа што joggen е активитет. Истите се повторуваат всушност од левата страна. Само еднаш се во акузатив, еднаш во датив. А Драгана? Се? Petra geht zu dem Konferenzraum. Што е конференцраум? То затворен простор, значи Значи ќе биде Ort. Ins Konferenzraum. In der Konferenzraum. in den Konferenzraum. Добра. Мирела? Petra geht in dem Schwimmbad. Сега е оди. Предходно беше им, бидејќи е веќе таму.
А кога оди, користиме акузатив. Petra geht im Schwimmbad. Инс. Затоа Инс. што швимбад е именка од среден род. Das Schwimmbad. Од што е кратенка, Мирела? Инс? Od in der. Од ин и das. Од ин и das добиваме инс. Ин плюс das е еднакво на инс. Следната реченица, Христина. Petra geht zu einer Veranstaltung. Richtig. Veranstaltung. Затоа што Veranstaltung е активитет. И користиме zu плюс датив einer, бидејќи Veranstaltung е од женски род. Данке, Христина. Тања, бите? Petra geht zu Ни треба и членот, ако го има. zu dem Arzt. Така, бидејќи е само едно место, ќе биде zum Arzt. Од што е кратенка zum? Od zu plus dem. Така е, zu плюс dem прават zum. Значи, во wohin, кога имаме и акузатив и датив. Да, после zu секогаш Со има zu е датив, датив, така. а со in е акузатив. Датив. И последната, Драгана. Petra geht eines Lokal. Не. Ne? Не. Не може и ins и eines. Ins einen Lokal. Зошто? Das Lokal. Го кажав преди. Ma da, точно. Ins ein Lokal. Нема да биде ins. Ins е инаку кратенка од in плюс das. А овде имаме и неопределен член. In ein Lokal. In ein Lokal. Или in eines. Не. In ein Lokal. Ein Lokal. Немаме наставка. In ein Lokal. Во акузатив, кај средниот род не се менува определениот член. Останува ein. Добро. Сега шестата. Во хеа, ода во хин, се ова е малку покомплицирано, бидејќи ги има сите три прашања. Опфатено. Треба да се дополни aus, bei, in, von, oder zu und den Artikel wo nötig. И членот каде што е потребно. Од претходната вежба додадени ни се aus и von, кои што најчесто ги користевме, и во табелата ќе погледнеме, најчесто ги користиме кога го имаме прашалниот збор во хе, кој што освен што изразуваше потекло, што изразуваше друго? Кога излегуваме надвор, од затворен простор. Од затворен простор, точно така. Кога излегуваме надвор, од затворен простор. Христина ќе го прочита и примерот и ќе го дополни Б. Warst du bei deiner Tante oder kommst du erst jetzt?
Aus. Да. Кој падеж го бара aus? м, Aus датив. Датив, точно. Од кој род е штат? Од машки род. Не, Aus женски. женски. И ќе биде Der. aus М, der штат. Der. Aus der Stadt. Христина, кое прашање го поставуваме кај by deiner Tante? Wo, woher oder wohin? Во. Во, така е. Од каде знаеме дека е во? Па од каде? Не знам. Од главолот Не. warst, кој што има Да. бирување. А зашто се работи кај by deiner Tante? Од, активитет или персон? Персон. Персон, танте, персон. Персон. Тет. Кое прашање го поставуваме кај aus der Stadt? Wo, woher oder wohin? Woher? Richtig. Woher? Од каде знаеме дека е woher? Според што го гледаме? Така е, според Комст. И што представува aus der Stadt? Ort, активитет или персон? Ort. Ort. Richtig. Супер. Ајде следната. Тања. Ich komme von einkaufen. Бидејќи треба да се додаде и определен член. А треба да биде и кратенка. Како ќе дополниме? Vom, ќе биде со тогаш vom. Така е, vom. Vom е кратенка од von dem. Dem. Сега ќе го запишам. Von плюс dem прават vom. Сега зашто, кое прашање го поставуваме во оваа реченица, Тања? Woher? Woher, заради што? Aktiviteit einkaufen. Не знам зашто woher. Заради глаголот комен. Нели иш коме aus Macedonien на почетокот кога се учи? Да. Значи заради глаголот комен е woher, а точно einkaufen означува активност. Затоа vom. Ајде следната реченица, Драгана. Zu Tante Thea gehe ich morgen. Уште еднаш што мола? Zur Zur. Tante. Richtig. Zur Tante Thea gehe ich morgen. Зошто zur? Прво. Бидејќи тука
Кон кому ќе одиш? Wohin kommst du? Мислам дека за Точно ќе биде кога wohin. Wohin. Што кажува дека е wohin? бидејќи одново Кој е глаголот? Ген. Секогаш гледаме Ген. точно. Ген. Ге. Точно така. Сега, зошто е цуа? бидејќи танте е личност Добре. и ние обично користиме цу за одење кон лице. Добре. А зошто е цуа? Цур? Бидејќи дативот Добре. секогаш цу бара датив. Добре. И танте е што? И танте е личност. Тоа е зошто. Танте е женски род. Така. А рековме зошто е тоа? Женски род. Цу танте. плюс теа И е цуа. А. Прво во тоа. датив. Во датив. Дека во датив, Дека, да. дека цу бара датив. Инаку самата Да. реченица е со wohin во акузатив заради движењето, односно заради глаголот gehen. Затоа, а кај цу бидејќи бара датив, затоа ќе биде цуа или цу деа танте теа. Gehe ich morgen. Мирела следната реченица. Jetzt bin ich total müde. Ich glaube, ich kann heute nicht mehr bei Joggen gehen. Бај го користевме кога има мирување. Што користевме од другава страна кога имаше движење? Бидејќи повторно го имаме глаголот gehen, кој што бара акузатив, односно го има прашалниот збор wohin. Не бара кај овој, кај Joggen не бара акузатив. Не беше бај, туку беше Ist. Ево го како кај Arzt. Кај wohin, кај Arzt и кај активитет има ист предлог. Тоа е предлогот цу. И ќе биде zum, затоа што Joggen е именка од среден род. А цу бара датив. Да, цу плюс датив. Ich glaube, ich kann heute nicht mehr zum Joggen gehen. Wohin е прашањето? Заради gehen. А zum, затоа што Joggen е активитет. А цу бара датив. Цу плюс dem дава zum. Борет. Тања следната реченица. Das habe ich mir schon gedacht. Du warst doch bestimmt den ganzen Tag in дека in ќе биде Внимавајте секогаш на тоа, дека ако треба да додадете и определен член, а имате само едно место, тој треба да биде заедно во комбинација со предлогот кој што го користим. Да имаше две празни места, ќе беше in и што? Dem. In и dem. Ама бидејќи е едно празно место, ќе биде само im. Кое прашање го поставуваме тука, Тања? Во. Во? Зошто? Зашо warst ја на Добро. Warst. од sein da. Што е Kaufhaus?
Па продавница или нешто, не знам, нешто. Орт, Орт, зон орт. или активитет. Орт. Орт. Така е. Датив, орт, им. Зошто им? Од кој род е именката Kaufhaus? Не знам. Од кој род е именката Haus? Не знам, не ми Das, текна. das Kaufhaus Мгм. и das Haus. Добре. Следната реченица, Драгана. Naja. Mm, bei anderen Geschäften war ich natürlich auch. Ај, прво прашање. Ја мислам дека во. Во. Значи, Заради што? заради тоа што заради ва ist. Што? Добро. Што означува anderen Geschäften? Место? Орт. Добро. Значи не може да биде Па ништо тогаш друго освен in anderen Geschäften. зошто е сега само in? Објасни. Ќе е множина. Така, бидејќи Geschäften се во множина. Датив множина. Знаеме дека на именката додаваме n ако не содржи од претходно. Именката das Geschäft во множина ја добива формата die Geschäfte. Меѓутоа во датив множина, како во овој случај, се додава и наставка n. Die Geschäfte. Danke, Dragana. Mirela, weiter. Was machen wir eigentlich heute Abend? Sollen wir ins Kino gehen? Oder möchtest du lieber Ева пак табелата. Кое прашање го поставуваме? Ins кино е точно. Кое прашање го поставуваме во оваа реченица? Односно во ова прашање? möchtest du lieber essen gehen? Не, тука треба да дополним. Кое прашање го поставуваме во целото прашање? Во хеа ода во хен. Wo? Има ген. Wohin? Во хен. На првото место беше ins. Затоа што кино е место, активност или личност? Место. Место, орт. Е сега во вториот случај, што е есен? Место, активност или личност? Активност. Активност. Што додаваме, еве и табелата? Што додаваме кај wohin? Кај активитетен? Zu. Zum. Möchtest du lieber zum Essen gehen? Richtig. Möchtest du lieber zum Essen gehen? Super. Danke, Mirela. Christina, weiter. Bitte. Zum Essen waren? Така ќе дојде zum Essen waren? Кое прашање ќе го поставим, бидејќи го имаме глаголот waren? Woher oder wohin? Woher?
Мирување. Варен е претеритум од кој глагол? Од зајм. Од зајн. Па што означува зајн? Каква состојба? Мирување. Мирување. Значи, кое прашање ќе го поставим? Во хеа, ода во хин. Во. Што е есен? Активитет. Активитет. И по што користиме кај активитет во датив? Бајм. Така, значи бајм есен. Beim Essen waren wir doch gestern schon und im Kino war ich erst letzte Woche. Sehr gut. Im Kino. Зошто е им кино? Кое прашање го поставуваме тука? Im Kino? Во хеа? Во. Нема движење, пошто имаме пак вија. Ва. Пак има ва. Бев. Бев, да. А зошто им? Што е кино? Кино е место. Орт, така е. Зупа. Данка. И Христина, не, и Тања последната реченица. Како ќе ја дополним? Lass uns zum Theater gehen. Не. Прво, кое прашање го поставувам? Wohin? Заради? Движење има. Има движење со глаголот Gehen. Па ако е wohin, има... А што е театар? Орт. И еве ја табелата. Што додававме кај кино и кај кафе? Бидејќи од исторот е именката. Ins. Indas или ins, бидејќи едно место само ins. Затоа што имаме движење, прашањето е wohin, а теата именка од среден род. Затоа има ins. И уште една ваква вежба во тестот. Тоа е на страна 58, Seite 58, Übung Nummer 2. Ergänzen Sie die Präpositionen aus, bei, beim, im, in, ins, vom, von и zum. Првото ќе го прочита примерот Драгана и ќе ги дополни zwei und drei. Woher kommst du denn von Michael? Ja, wir waren zuerst im Schwimmbad. Dann sind wir noch bei einer Kneipe gegangen. Nee, nach einer Kneipe gegangen, ist schon lecker. Ама види, не е Schwimmbad. Schwimmen. Schwimmen. Нели? Помеѓу Schwimmen и Да, Schwimmbad. ја лошо гледав. Не погледнав нормално. Ја се извинувам. Нема
Тогаш ja, wir waren zuerst zu или auf? Не. Цу е во датив, во акузатив. А Да. тука имаме датив. Са. Еве, кај активитет, стои кај шпорт и кај есен, beim. Тогаш wir waren zuerst Beim Beim- Schwimmen. beim Schwimmen. Dann sind wir noch ist тоа активитет? Не е Тогаш во активитет. хин? Во хин е Не, точно, ја- меѓутоа кнајпе не е активитет. Тогаш nach Kneipe? Не. Боже, ins. Не, Kneipe тоа женски мислам дека. Женски род, да. In In eine Die Kneipe gegangen. gegangen. Richtig. Првото е во заради варен, а beim заради швимен затоа што е активитет, а второто е во hin затоа што е gegangen од gehen и in затоа што кнајпе е орт. Ајде сега Б, а па има за секого по име. Б, Мирела. И 4 и 5. Ich war schon lange nicht mehr ins Theater. Ich auch nicht. Wir gehen meistens ins Тука е точно дека е ins кино, така е, затоа што има ген, движење и прашањето е во hin. На во двете места се однесува за орт. Ама предходната реченица бидејќи е вар и е во датив, прашањето е во. Што ќе стои на празното место? Ich auch nicht. Wir gehen meistens zum Kino. Не, ins кино е точно. Првото нема да биде ins театар, туку ќе биде бидејќи нема движење во датив е. Pa ова ќе биде со zum. Не, исто ќе биде со in. Меѓутоа нема да биде in das, туку ќе биде in dem или im. Така е. Im театар и ins кино. Првото im театар зашто е во датив, во, а второто ins кино зашто реченицата е во акузатив заради ген. С, Данке Мирела, С, Христина биде. Es ist schon spät. Kommst du jetzt erst von der Schule? Кое прашање ќе го поставим? Von der Schule? Woher? Woher? Епа ако е woher и ако шуле е орт, што ќе дополним? Еве и табелата. Ако е woher, кај орта што дополнувавме? Aus, така е. Само бидејќи шуле е во женски род, што уште треба да додадено е деа шуле. Aus деа шуле. Така е, добро. И nein. Nein. Beim Sport. Пак е исто. Пак е woher. Само што сега шпорт е активитет. Во. Кај активитет е исто тоа што е и кај арст, кај пеазон. Значи ќе биде?
Zum Vom Vom. Sport. Vom. Vom Sport. Vom Sport. Mittwochnachmittag habe ich doch immer Tennis. Tennis. Ja, danke. Tanja, D bitte. Sollen wir uns um 5:30 bei Timo treffen? Richtig. Кое прашање го поставуваме? Во Во. персонима. Персонима. Точно, и бидејќи е само име, не може да биде beim, туку ќе биде by. Еве го персон. By Јана, тука е by Timo. И втората реченица? Das ist zu voll. Ich muss um 5 Uhr noch zum Arzt. 6 Uhr passt besser. Зошто цун? Кое прашање го поставуваме? Wohin? Не знам. Wohin? А што е Arzt? Person. Person. Richtig. Das ist alles für heute Grammatik. Jetzt gehen wir im Buch weiter auf der nächsten Seite. Das ist Seite 109 und das ist Übung 6. Jemanden überzeugen. Hier haben wir ein mögliches Gespräch, das wir, wenn wir jemanden überzeugen möchten, benutzen können. Jetzt ergänzen wir die Sätze, die im Gespräch in den bestimmten Plätzen passen, und danach machen wir so eine Übung, aber das ist nach dieser Übung. Wir haben 4 Sätze, du hast recht und das ist gut, das lohnt sich bestimmt und ich habe da einen Vorschlag. Ако одиме под редослед, Драгана ја го чита првата коцка и се обидува да ја дополни со некои од речениците погоре. Okay. Wollen wir etwas unternehmen oder wollen wir etwas zusammen weggehen? Ich habe da einen Vorschlag. Richtig. Ich habe da einen Vorschlag. Passt auch mit den gegebenen Fragen. Mhm. Danke. Ајде сега кај квадратчето. Мирела? Кај триаголникот? Кај триаголникот. Да. Und das ist gut? Naja, also ich weiß nicht. Das hört sich ja nicht so toll an. Ist das nicht eher langweilig oder ist das nicht eher uninteressant? Eher langweilig, uninteressant. На празното место дополнивме Und das ist gut. und das ist gut. Danke. Ајде Христина сега пак коцката.
Една секунда само. Да, нема проблем. Само што кај Мирела нема да биде und das ist gut. Што дава Да. на второто празно место? Na ja, also ich weiß nicht. Мислиш. Се двоумам. Која реченица од горе, дека се двоумам, можам да ја употребам? Das lohnt sich bestimmt. Richtig. Das lohnt sich bestimmt. Тоа сигурно се исплати или тоа сигурно вреди. Да, се збунив, мислев дека Нема проблем. нема врска. Ајде, Христина. Glaub mir, das ist mal etwas anderes, Neues, Besonderes. Und Sim, probier, versuch das doch mal. Sieh das doch positiv, nicht so negativ. Bist du denn gar nicht Neugierig. neugierig? Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Und der Eintritt ist kostenlos, kostet nur Euro. Richtig. И Тања. Und das ist gut, das ist wahr, schon gut, ein Poetry Slam ist doch ja wirklich mal etwas anderes, Neues, Besonderes, lass uns da hingehen. Така е. На последното место ќе биде und das ist gut. Wenn wir alle Plätze, alle Lücken ergänzt haben, jetzt machen wir Gespräche. Wir machen 4 verschiedene Gespräche. Das bedeutet, dass ich Ihnen eine Aktivität gebe und Sie sollen ein Gespräch machen. Sie benutzen nicht alle Sätze oder Fragen, die in dieser Übung stehen. Sie versuchen es, die passende Ausdrücke zu benutzen. Dragana und Mirel, Sie machen ein Gespräch für eine Ausstellung. Zum Beispiel, Dragana ist Person A. Sie hat die Rolle, Mirela zu überzeugen. Mirela möchte nicht gehen, aber Dragana probiert, sie zu überzeugen. Die Aktivität ist Ausstellung, изложба. Sie können beginnen. Wollen wir zusammen weggehen? Ich habe einen Vorschlag. Wir können Каде заборавив изложба? Ausstellung. Wir können Ausstellung.
in, Активитет е Ausstellung. ah, Еве го се враќам сега тука. Ausstellung е активитет. А ако имаме во hin, кај активитет дополнувавме aha, zum. zum, Цуа тука ќе биде, пошто Ausstellung е Zur- во женски род. zur Ausstellung, ich, Gehen. Zur Ausstellung. Gehen. Zu einer Ausstellung gehen. Okay, jetzt. Мирела. Сега триаголникот. Некоја реченица од триаголникот. Naja, also ich weiß nicht. Okay, das ist mal etwas anderes. Was denkst du auf einen geöffnete Kinotheater? Ist das gut? Ja, das ist schon gut. Eine Kinotheater ist eine gute Idee. Okay. Danke. Jetzt Christina und Tanja. Für sie, ja, habe ich einen Stadtspaziergang. Значи, Христина се обидува да ја убеди Тања да одите во прошетка низ градот. Христина може да почне. Да. Wollen wir etwas unternehmen? Wollen Zusammen. wir etwas unternehmen или wollen wir etwas zusammen? Не, wollen wir zusammen weggehen? Или едното или другото прашање. Wollen wir etwas zusammen weggehen? Ich habe einen Vorschlag. Einen Vorschlag. Einen Spaziergang machen. Oder in der Stadt machen. In der Stadt, ja. Tanja? Das hört sicher nicht so toll an. Das ist, glaub mir, das ist mal etwas Das ist mal etwas Besonderes zum Beispiel. Besonders.
Bist du denn gar nicht Neugierig? neugierig? Du hast recht. Und Es gibt keinen Eintritt, wenn wir in der Stadt spazieren gehen. ja, да, уствари да. И Тања одговора. Und das ist gut. Lass uns da hingehen. Super. Jetzt umgekehrten Rollen. Сега спротивни улоги. Значи сега Мирела ќе убедува Драгана, а местото е Пупентеатар. Извинете, Puppentheater? Puppentheater. Puppen. Wollen wir etwas zusammen weggehen in Puppentheater? Ist das nicht eher langweilig? Was denkst du an anderes Aktivitäten? Das ist mal etwas anderes in die neues Restaurant gehen. Lass uns da hingehen. Danke. И обратно сега Тања ја убедува Христина за да одат, не видов кај да одат на Lesung, на читање. Wollen wir zusammen weggehen? Ich habe einen Vorschlag. Gehen wir zum Kakobische Poetry? Lesung, zur. Zur Lesung? Nein, ist das nicht eher langweilig? Und sehen? Sieh das nicht so negativ. Sieh das nicht so negativ. So negativ. Ja.
И сега besonders. Може да дојде да си... Das ist wahr. Да ти кажам. Да. Das ist Eine wahr. Lesung ist ja wirklich etwas anderes. Се збунив да не ми идеше како да кажам. Има и во тестот една вежба. Професорке, додека ќе почнеме понатаму, може ли ме уште еден пат да повториме табелата Која на табела? страница, која е на страница 42 за орте, активитетен, персонен, wohin. Може. Да. Да. Woher? Од каде? Кај орта ќе биде aus dem Kino Café. Кај активитетен ќе биде vom Sport, vom Essen. Personen, vom Arzt, von Jan. Das steht jetzt. Кај во? Кај орте ќе биде im Kino, im Café. Кај wohin? Orte, ins Kino, ins Café. Кај Sport и Essen, кај активитетен, ќе биде zum. Zum Sport, zum Essen. Уште еднаш тоа за во? Кај во, im Kino, im Café. Да. И wohin ќе биде ins Kino, ins Café и Zum. што е уште? Zum, Zum фала многу. Sport, zum Essen. Исти се кај активитетен и кај персонен се истите предлози. Кај сите и кај woher и кај во и кај wohin. Се разликуваат само предлозите кај орте. Односно кај во и кај wohin е исто in. Само се додава соодветниот определен член или наставката на определениот член. Ама активитетен и персонен кај секој прашално зборче се истите зборови. Фала многу. Ништо. Ајде и во работната. Еве третата вежба. Ordnen Sie zu. Hier haben wir auch ein paar Sätze, auch ein paar Ausdrücke, die wir auf den Lücken ergänzen sollen. Diese Übung beginnt Tanja. Kommst du am Samstag mit zur langen Kunstnacht? Es gibt total viele Veranstaltungen. Also, Првиот се предомислува. ich weiß nicht, Така. ich kann doch immer ins Museum gehen. Така. Also, ich weiß nicht. Ich kann doch immer ins Museum gehen. Христина, Б.
Aber das ist, das ist hört sich wirklich interessant. Pa не odgovara тука. Hört, treba da je glagol, da imаме празно место и за глагол. А ние глагол веќе имаме ист. Mhm. Нешто што не содржи глагол во себе. Mal etwas Besonderes. Така е. Aber das ist mal etwas Besonderes. Besonderes. Die Museen haben bis 24 20. Uhr geöffnet. Es gibt viele Führungen, tolle Konzerte, Versagen, einfach alles. Einfach To. alles. Tak. Добро. Мирела? Ja. Aber ich bin abends immer so müde, dass dass das ist doch Unsinn. Schlafen kannst du jeden Tag. Die Kunstnacht ist nur einmal im Jahr. Sehr gut. Ja. Das ist doch Unsinn. To je besmislica. Und Tanja? Ne, Tanja, Dragana, D und E, bitte? Schon gut, das hört sich wirklich interessant an. Dann probieren wir es doch mal. Da, schon gut. Das hört sich wirklich interessant an. Dann probieren wir es doch mal. Richtig, sehr gut. Nach dieser Übung gehen wir weiter im Arbeitsbuch und das sind die Wörter aus der nächsten Lektion, Lektion Nummer 20, Seite 65. 65 haben wir diese Wörter, die wir immer auf dem Beginn einer Lektion erklären. Hier haben wir wieder Wörter in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe ist rund ums Buch und die zweite Gruppe ist weitere wichtige Wörter. Ich schreibe den Titel Lernwortschatz. Jetzt Deutsch. Lektion 20. Erste Gruppe heißt rund ums Buch. На македонски се околу книгата.